دچم باجار کناکی İzmir'e جویدره مت حسون بی سروک مجلس پنابران آشارداری کناکل گلمنه برز حسون بی به خیراتی İzmir یک جوان باجارانه و هجماره که مزنج کوچبر و پنابرین سوری لیدمینن پرانی آوان گازن آنجوی یکی دکن کدجایتی کرن آوان هیا یعنی پرانی خلک ترکی دبیجن وگرن ولات خواه ام ادی و ناخوازن سبب چیه که اف دجایتیا به وی آواهی لهمبری پنابرین سوری لترکی چی بویه؟ Öncelikle hoş bulduk. دست بگیرد İyi ویژم yayınlar diliyorum. خوش یلوات کم و شان باش بود خازم لی İzmir'e پرانی آوان سوری پنابرک زیده هیا 150,000 پنابرین سوری لإزمیری هنه لگور تواهیا ترکیه دما هندنیرن و آلیین سیاسی و هنک مدیا دجبریا پنابرتیه دیکن بتایبتیه سوری دیکن لناو میدان القادج دما ام خوات خادمشینن به پنابرن و ولاتیان را ام دمشینن اون کسین که خواه هفدو ناس دیکن دجبریک دناورا واندا نینه او هوا کنها هیا yani جبرك تركيا بربا اتمosfera ka helbejartinê va diçe û siyaset xwazin dijberiya penaberiya Sûrî bi kar bînin. Cemahane yani statistîkên kul cemahane hejmara penaber û koçberên Sûrî yên li İzmirê çi qase? Türkiye'de Göç İçişleri Bakanlığı Li Tirkiye yani idareya koçê ya rêveberiya giştî li malpera wan da hem ji asta netewî hem de ya giştî de li gor amarên penaberên Sûrî tên nûjenkirin li gor wan li Tirkiye 3 milyon û 750,000 penaber hene derdora wê ye li İzmîrê jî 149,000 û zêdetir 150,000 penaberên Sûriyê tomarkirî yasayî hene. Dixwazin vegerin ew koçberên ku li cem we dimînin yanî daxwaza wan ya vegerê ji bo Sûriyê heye yan jî hez dikin li Tirkiye bimînin. Şimdi biz özellikle zulüm Bi endişesi taybetî em di metirsiya bin zilmê da ku göçmeni daha çok metirsiya zilmê ser wan heye tirsa mirinê heye em ji bo wana dibêjin penaber yanî peyva penaberê bikartînin peyva koçber ew ên ku koçkirine bikartînin ji destpêka şerê Sûriyê ve ji 10 salan zêdetir e û hinek malbat li vir hene ku zarokê wan diçin dibistanan zarokê wan li vê derê çîbûne hinek dixwazin jiyaneka nû ava bikin kesên ku rewşa wan bi vî awayî dixwazin bimînin helbet welatê wan e kesên ku dixwazin vegerin jî hene wek rêje ez nikarim bêjim çend kes dixwazin biçin çiqas kes dixwazin bimînin divêt mirov vî tiştî bibîne heta li Sûriyê yani aşitiyeke mayînde çê nebe paşta vegerandin nabe yani tenê ku hikûmeta Tirkiye bi Esad re li hev bike jî ev pêk nayê ji ber ku li wê derê gelek hêzên navneteweyî hene û her alî piştgiriya hinek aliyan dikin yani di warê rastî da ji bo ku bikaribin vegerin yani divê rewşeka aşitiyê ku bi giştî li Sûriyê hebe 6 milyonan zêdetir penaberên Sûrî li dervayî welatên xwe ne û ew qasî wan jî di nav welatê xwe da ji cihê xwe bûne li vê derê armanca hemû dinyayê û hemû aliyan jî bê gotin û bê ew e ku aşitiyek bi ava Hüsnü Bey yani İzmir ji bo gelek koçberên Sûrî weke bajarekî tranzîtê yani tên İzmirê ji bo ku biçin Yunanê
دورا درباسی اوروپا ببن گلک جوان جالی قاچاقچیان واتنه خاپاندن شبکهین قاچاقچیان گلک مزن ل ازمره چی بونه دوی وارد هون چاود کارن آلیکاریا کوچبران بکن Biz gitme sürecinde ام پیواژویا göç edecekken چوینا وان transit gidenler اوین کو به ترانسیت anlamıyla bir ilişkimiz دچن پیوندیا کما وان کسان را نینه başka bir ilişki sistemi içinde او پیوندیا کا دن دشینن بلکه شویا کی دن bulunan دچن ام هزیدتر او پنابرین کو لو باجار ما دمینن یعنی پیوندیا ما بوان را دوی چارچوبه دا ام کار دیکن استانت کارمش بوی ترکیه وی تشتی ببیجم biliyorsunuz و کون دزانن 1951 yılı ده 1951 دا لجنیوی اندام نتوین یک بوی تین باهف و پیمانه که درباره مافن پنابران دا امزاد کن buna göre لگور وای پیمانه dini, که نجات اول و نتوی آوان zulüm endişesi چه دبه بلا ببه کسین که جبو جبر ظلمه برفن و خوابس برن ولاتا کیدن جوان را پنابر تی گوتن imzalamasına karşı Türkiye tabii ki ev peymana mülteci olarak imza kiriye kesin ki bili devletin Avrupa te vek penaber kabul nake. Ev jî nasıl söyleyeyim bovan eşsiz bir durum yaratıyor. dibe sedema hinek pirskirê kan ku rewşa wan em bêjin statiya wan li vir ne diyar be. Gelek kes ser İzmir'e هناك ra کوچبر deryaya هنه fazla مثلا biçin بمرد كفنا بيونديه أوروبا. لوان هاتيه قد خكرن كوش باجاري خدر كفن بچن باجاره كيدن حتى كو دستوري نستي نكارن باجاره كيدن بچن باجاره كيدن هناك جوان ناسنامه يعني kimlik oturum جوان هاتيه استاندن اف مثلا چیه چاوا دي چاره سر کرن او problema که گله کی مزنج بو خلقي كل ورد مينن Şimdi bunun iki boyutu var. niha di aliyên Uluslararası vî koruma altındaki uluslararası koruma tiştî kanununa tabi olan hene ülkeler, bu evên Suriye'den ku dibin parastinê dane evên ku li derveyî Sûriyê hin bajar hatine diyar kirin û li wan bajaran dimînin uydu kent nikarin derkevin dervayê wan bajaran İzmir ne nav wan bajaran da ye koruma û hinek din jî hene ku çıkmıştı. yani rêziknameya parastina demkî Gayden ku hebû gelen Ezidiler Evun ku ji şengalê enek êzidiyên ku şengalê hatibûn Tirkiye di vê çarçoveyê da bûn di parastina demkî de bûn Suriye'lerde kimlik Sûrî li bajarên ku dijîn nasnameyê werdigirin kimliklerin yenilenmesi gerekiyor. û ku wax dema diçin bajarekî din divê nasnameya xwe nû bikin ew heta demekê de hatin nû kirin Yani ikinci gittiği kent ew ji bo bajarê diyem diye bir kaçak duruma ku diçin anha nasnameyên wan nayên nû kirin wek rewşa قالك سباس متى حسين بey سروك مجلس پنابران عشاره داری کنه که جه ازمری برام